Tidyo bofunamu bambi byenkola uwobofunamu bambi sasira mwana wa mama mwana wa baba sasira nzeya mangu yangu watwogere ndireyo jensula nibwe nkugema kumungalo ninkugwa kumuchifuba chida kumala zini kana mami tidije tunakoma bambi omukwano gwe kandaga mungi nze tidije tunasula kana ka baby je kantwala tidiyo owuliro otya mule owuliro otya mukwano se baby now kana ka baby je kantwala tidiyo aka baby kaja kundi sala what is aka baby akadem akawala ako baby mbona abantu babukira bashira price chicken kingisa oyo no yankulira chale nyinga akalina musisinkana kingisa yankubira isimu nali nalafati motoka yankubira isimu yakwa blazo oliwa kunze ndijinda ati wajikubye eno nti omuntu olwaliro otwala olwema n'atalukuba toyira ku TikTok kuyomba ira yona olundi mwekairire ezira muntu azira kisamu mutima ati hanze tenda basada abasajja nabavaako ni wali ova ku basada kuba kakwegumya era Alan Cruz yakembako jo kawulisa bulungi nifa batafumbibwa nife batatiatalo nife Onoonye kifo ky'omulembe woyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya woyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'olinaffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna wooli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku plus emu 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Alan Cruz gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga otulabira oba oli awo naffe tujja sigala nga ate emirimu tugikwasaganyiza gitambulira ddala bulungi nnyo maridadi sana. Kansubire weekend mwagiyiseemu bulungi ebintu byatambudde bulungi nange natuusedde okulanga embeera etambulira ddala oba oli awo nga bwe nagibala. Olunaku olwaleero ndi n'omusajja muyimbi ava sayidi z'ewaffe awo Busoga era ali proud okuba omusoga. Ekintu ekyo kirungi ino ate twetaaga okukyongera okuyizaamu abaana amaani n'okwongera okubalaga nti okuba omusoga ti musango lwakuba mu lwemba lwe tiyakataamu kalimu ati okuba omusoga bana musango tigubanga ku musango. Mulina omusaada namunooniiza abantu bamukubirawo ku masimu bakomuna Alan Cruz ali kunoonya nakuba nti waaki abantu ni bankobye nga ndikola video dange bankoba ati abe Cruz muno waliwo yabaire aliko nkoba ati wasomera ku Bakali nakoba Bakali tisomero ly'abawala ery'Iganga Bakile tiri abawala nakoba bana kuba nabuuziza Land Soldier yasomerawa aye nga tukali kutuuka yeeyo sooka olamuse ku bantu n'oluva awo tunajja mu maiso neyanziza bana Uganda osobola okozesa olusoga kuba kozesa olusoga neyanziza Amaina Nairobozi Land Soldier era ndi omu ku bembi abasinga okwenda maama wange ntera okulitaku nti mutabane wa Naigaga
ni mwana Musoga sinzira idinda awo zalibwa Mayuge Musangaire zena ndiwe Mayuge ndiwe Bugodi awo ze ndi wa Buswikira oliwe wa Buswikira nze ndi wa Bugodi wano ku luguudo awo awe wa Kimalyo mpulira yaitid tuli banene inawo tuli banene ine Bugodi awo eze atatwidi era mu Busoga awo to mu Kimalyo ne yatugemera omumuli gwa journalism awo oyo muwulira muwulira to mu Kimalyo yali akola kwa RFM awo oyo baba wange yena ali yeyo mpola mpola ebintu gye bitambulira mama nayiga gali atya ali bulungi bambi era mwebaza bwebaze nti webale kuzaala mpologoma yene Land Soldier Nsangaire amina obulambu kuba butya obulambu bulungi bana mwebale kwemba Lusoga era tulwende ino era tujja kulwembe ino interview eno bajja kunsoniwa tujagikola mu Lusoga kubanga olwemba olwa train ze luli mu Lusoga tuli Basoga aye twende okwongera okupromotinga ki Olusoga oli kitegeera Nsangaire ino zena ndi webale kuuna bana Land Soldier yawine dijiro okuwera saawa ina nga Land Soldier ali Kampala oli musada mukozi ino baba aliyo mzee yaliyo omusada yes mubanaye aba ni mama okuze na mama ni mzee yaliwe okuze na mama kuze na mami wange ngabula mbwa kuyiriba bityo kyendi dinze byembitamu ni baganda banga abandi abali era bona bye babitamu so bityo buti wokuzenga obona mama akola mulimu ki mami wange mukazi mwetetenkanya aba mukatale yatunda kungoye yatunda kumukene yatunda kuomena obulamu bwatambula mpola awangalirawa ali Mayuge yena okay Land Soldier yasoma Land Soldier yasoma era yaba kuniwa akoma Land Soldier yakoma waawo yakoma mu 3 yakoma mu 2 nakoma musini yafo wakoma musini yafo yes kasente nga akabola kegemyemuku ate olwisi obutaba musango I know yes bwe yegemamu ero ofaining engeri yolina otambuza obulamu bwajja maiso oli mwana wa kumekeka ndi mwana wa mukaga oli mwana wa mukaga yes mu bana bameka mama ife tuzala abana 8 kabula katono oba enkoma wali obula ku katono okuba nkoma aye ekirungi kya byona byona nti osoboye okubona okufunawe engeri ye weetakulira n'obanga ate otuuka osomera mu masomero ki Land Soldier nasomera ku Spire Road Idinda nasomera ku Uganda Railway lyona liri Idinda obulamu bwa Kalubana irako yo ku mukyalo Empungwe somero liri Mayuge bayeta Mpungwe primary nasomera woko oba Mpungwe lyayidanga ku kasaawa awe bayita Mbogo okulumuka biteko okuba kuba nali woko omwaka mulala awo bayita Mbogwe Empungwe fumonika mwaida kasaawe kaifa awe bayita Mbogo okulumuka nali tulumuka wali tolumuka yo wali mu MDD nali musada we MDD na mupira ogwo nimwe abatulumbanga wale ewayina kwigombolola kadde nasomera kunewa mulongo iyo ndidukira bana bobo oli wa Mayuge nga toyidi wa mulongo yes toyidi Lugolole toyidi Buluba toyidi bayita Mbogwe yes toyidi somere kyawe erindi aya amasomero ago waya like amasomero ago gakuziza generations ziningi boyida mu secondary waja wale wayita Mbogwe tido wayita Mbogwe kaliwo secondary waja wale Hillside so we raine kumuna ne raine kumpola nti Land Soldier azulali nti asobola okwemba naliyo era nga bino bitubamwe bya masomero
bampanga ino line eyo y'okukulembera banange ku masomero nti niwe entertainment ku isomero. Aye nga zena ndowooza nti oba birikomaawo nga tisuubira nti biryeyongerayo ino. Era wena soma paka mu senior 4 era nga ninze kuva mu primary eno nali n'olugezigezi olw'okulaga nti nendambe wale nga ninze akulembera mu bino ebyendongo ku masomero. Aye nga ate abaana bandikiririzaamu ng'abaana babona byenkola bibanumira paka mu senior 4 awo nga ngemerera bugemerera ebintu ebyo bya Perfect Entertainment. Kusoma ekwakoma nasooka neira waka. Bakuzaala Mayuge. Aye okusomako n'obulamu bwetoloire ino Mwidinda. Ani akutwala Mwidinda? Mwidinda nali mungani muto muganda wange. Nina muganda wange wenakula naye. Mukulu ekyomukisa omubi yafa. Aye Katonda muwe ekiwumula eky'emirembe. Deni naava muganda wange wafa. Yabayo omukyala era eyanonda kungira. Ng'olwo obulamu buli kungemandirayo mukyala nga ndi muto nakuba nze nga tenda kufiirayo mukyalo. Mukyalo oyo yanonda kungira yankuba ati kungira kwena ati ngati blaza wange alemererwa tawuni ate nga aviire ku tawuni. Kati olwonga ekiirako kyakwirayo wa mukyalo. Omukyalo oyo bamweta Ana Mpaire ali awo Idinda. Kati yali ni katabaneke nga kato ngate katabaneke kanenda ino nga nizazana kuko mpira yako bati kati olikwirayo mukyalo mutabane wange ojamuleka oti akuwaire ekisenge kikyo baawo nakulirawo ng'omwana owawaka. Street kyeyo eyo tuli kunalambai road. Yes yetwakulira kwa Nalambai road. Twakulira ku main street kwena main street we joining ira nina Lambai road yawe twakulira. So omwana w'omukairole yabanga nabeire sevi ow'obulamu bwange okusigala mu tawuni kuba yali anenda ate oyo mukyala gwempa yaako ni mwene kizimbe blaza wange kyali apangisaako. Ni mwene kyo. Kati yankoba ati baawo bampa room yange n'abawunga house boy ainga tibena nakiraga nti ndinga ki house boy nga bantu balirira ng'omwana wawo ki owawaka era nga tibenda muntu yena akindaga kale bambi Katonda amuwangaze amuwe kyasinga okwenda. Olwo okuba ngomaliriza senior 4. Ngamaliriza senior 4. Ngomaliriza senior 4. Ayi kuva numa senior 2 biki nga ndiwe. Ngoli uwe. Buti liro likutandika music professionally. Era wona nga ali kubonawo. Ngokali. Ntidukira music oyo music n'ekintu sawa dino abantu kyebali kujanga bategeera. Aye awo wetwidya nga tukulira by the paka sawa dino ezira muzeira yenda mwana we kujja mu ndongo wanu baba bayide byabayaye. So kati awo wona nga nkyenda ngaye tisobola kiraga muntu olankuma waka ati ni mama wange azalire irala waiduwo boli ni mama wakuzalire irala osobola okwekola ebintu ebyo na byona ayi oba ni mama wo nga tina akuzalire irala eri ebintu wefuga ako bati kino nkyendaye oli kitegeera nkyendaye kati time etuuka ntandiko okwogera n'omutima gwange nga nkoba nti wano waliwo emirembe. Olonze mwene ntandise okwebulira era Katonda oyo mwenda ino kyenidi yena anenda ino kuba eri ebintu bya communicating nganize nga zena tidi nti ali kwogera nize lwacha bukirona kubulala andi muto akamala msini yafo mutima gwankuba guti ayi wano owamami ona nkuziza kutawuni wano ti wife niwe nabaawo niwe banankuza obulungi batya ti wife olwo kindidamu ayi okusoma nakomye sadi noni n'okunoonya embeera ey'okweyongerayo nalimba omukairo oyo ku tawuni nti mama wange yabaire avuga akagaali yameneka ekigere ndikwenda ajakola ki kumubona mukyalo nga ndikubala amagezi gakulumuka waka wano je ntandika obulamu obwange era bwe navaawo nze najja bujje wakuwanyama eyo nafuna yakayumba
Mukwano gwange bamweta awali. Kaimeka. Kasambu. Aleta 3-5 zene 3 imeka. 5. Zene natandika okwetembeekeza. Ono mama oyankuze oyo mugaiga. Tava mu kisakati. Zene tembeekeze yo mafubira. Mpumwire. Ngara ndi mwidira mweno omwo. Ngaina mukoba nti njire mu kyalo. Namulimba. Mama yafune ainga ndi kunoni yangeri. Ngomutima unkoye guti niwo oli baba emyaka wano. Ti waimwe. Wino otandika oyengeri. Naje natandika otembe yengoye bichi natandika nto. Kati ntembe yengoye. Obulamu butambula. Nga wobwidi. Watembe yengoye? Naditembeekeze irala. Ditembe. Land soldier. Watembe yengoye mwidinda daba kazi daba sada. Dona. Paka nabuti. Wallahi. Land soldier olimba. Wallahi paka nakati. Nze no mulimo gwensingo okwenda baida. Okola ki? Ogogo okutunda engoye. Buti olina botiki wotyama? Nina botiki wentyama. Ni mukatala akaidinda alina yemidala. Ejengo? Nina emidala ena. Era buli mande na lwakuna mbayo nalambula abaana abo deni naira kuiduka deni nayiri bendongo. Kati awo omaze okweyibayo otunze engoye akali kutegeera ye alinze mwana kwira najja mu kyalo era nga wankubira akasimu ng'amukoba nti mama bamutaako ekisuminti ayi kikali kuvaako omugulu gwamenekera irala iwe kyo idi kirala tasobola kwagaana kubanga asiba mu kisakati nze obulamu bwatambula obulamu bwe butambula kati natandika okwemba okwa street okwo kwe tutandikiramu ani akutwala mu studio ndi kuidira tandika okwemba mba wendi gye tuzungira eno nga twagana na Nisaha idinda mukobe gye tuzungira twagana na Nisaha mu Kampala mu Saha nga yene ziramwidi oti bwene yakuzanira n'ikiripu duzi nali naye ngera ngali kwogera n'abantu nga bakoba ati ono boy wange tulude naye ebbanga direne nze nali ku andaliyo na irandi ayi nga saa nkukusa wabaawo nga kamiri taidi aye ng'okola emirimu gya saa olikitegeera kati n'ikiripu eriwo time yatuuka saa yakubaawo enemba ngaye abantu bamwidi paka ku lwemba lwa pretty abantu batandika omutegeera pretty oyo abantu batandika omutegeera yakubaawo enemba sikya bisobola mulirwana bikyawo mulirwana muleke mulirwana kifundula biswa oyamala mubumale oyo mulirwana yamala mubumale ayiranga ninzaba inuma nakola ki ng'oba bandera awubira kabambo oyitegeera yatuka time yankoba ati yemba kiripu eri mu bidaji tawe King Saha mwene ne yatuka ekiseera yakukoba ati yemba nga kivuga kuki ngabo n'ebindimu ngabo nebiki olo eidinda wayiriba wava wani nakatakisi waida kukibuga mfuse muyaye ekimfulo omuyaye wa street okubala nkukobye nti wale wena kulira ngali dinti ebyobugege biro byona ezira share gye ndikola ki gye ndifuna kati olwo nfuneze ne room gye tubamu ni mukwano gwange awali olwo nga nfuse baba mama wene nda wendirira ngai nsabe ekintu kirala butanwa ndaye na butanwa mwenge nanti tono andaye tono mwenge tikiribaawo atakakola tikiribaawo tabuguta kubbe tikiribaawo Alpha Times yankobye ebintu ebyo ngandi kutagana be Alpha yankobye ati muna Land Soldier oyo gwobona Land Soldier tano andaye tano mwenge tabuguta kakola ekyo tiri kikola oli musiramu tiri musiramu aye oluvainuma we nayingiza business yange ninjitamu erina lya mama wange neigaga buli kyenkola kyona iwe niwo nvuma tikwiramu olw'ensonga nti mukairo eri ebintu byataikiriza
neire twakulanga tuli baavu neire tyakula naye ino bichi ndidi nti eriyo byatenda kati nti omuswaza niwo nkubira no mukamera oluyiti kwiriza mbanja aswaza omukaire erina liri buli almost buli nemba dange buli mutabane wa Nayigaga mutabani wa Nayigaga oba yavawa otuse ku nsonga eri baba dadi antaro ai tutia so muna listegera saha kukoba yemba kirepo eri omuida ojaji mpanjaji bazanira oidaji bazanira ngera ayogera kuba bino ti kirungi kwogera nti byanjwa era nga nkoba ati yemba kati time yatuuko saa yaweza obuvunaanizibwa bungi kati nga ife mikwano gye Katonda be yali yabwikulibwa okutegeera tutwamuniigira kuba we yakuba mulirwana yene ensi ya mutabukako kuba mulirwana oyo yafuluma nga ba radio ba maani abembi baali awo ba lutalo nga ba maani ayida yabagema ati omuyaya aja n'omwaka gwona yaira kwawo yaba kubenemba ditereza edi mwana gwe olonga atabwike kati foshiwanga nibo banibo bawetaaga abantu abayaka bona atambula nabo kati nzawo nga ina kwesotinga nasoka naira kwenumanga speed nkambwe ate nga timu mbubi ngaye kyakutegeera nti kabaka wali yena pressure muswiseko uyo noni ani nyajire kuluya wani ne kulya kabiri awo na bigema na abize idinda aika nkwizeko inuma wano wo wangaira ne king sa ku kibuga ngoba awo otyo surviving otya ndimu yaye ndimu yaye mungeri yange ngera abana abandi be surviving ku street wagema muko munsawo eda abantu wairibango otya ono wamuyiriba olo yakwaye ekitwalo ole yakwaye solo kwiriba mungeri yange zoko kati kankobere ekitufu nzokuva mu primary nali njiribango ye ngambira ko Florence ndi kumpewo ye ndi mu recording okuva mu secondary ndi senior tu bichi tidi tu off tuje mai seno freestyle okay okuva mu secondary nga njiribengo ye era nga nze niwe wabampaire bu sente nti bwakwekumisa ku isomero nja nabugulamu engoye naguza banange ku isomero twasobola otambuza obulamu bwabaawo kati omukulu we nategeera nti emirimu gimuwezeeko walayi ng'olina okwesikamu kuba yena yatuuka yabona ekintu kye yali takola kitasuubira mu bulamu bwe kuko be good life baali b'amaanyi ayi mulirwana yagema Uganda eno yona obidi ino nga niwo oba niwe mwino omuleka mu mirembe kati esi mukasiakano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga ali kunoni time yali kunoni aina business schedule ngekitufu olina okulowooza ino okuba oti blaza kansooke mulekemu ndi dyanenda kuba bambi alina laavu alina omukwano gulo ogw'erala wande twajja ku radio nga beeseeyo ye ng'era nife abaana abatambula naye baatulobera ife okwingira Yakobe yali amukyaziza nti zena tijja kuyingira ati baba tibayingira mu studio zena anjire nti yali ni saini yetula ate tiyali bulungi baide ayi yali bube na mutima ogwo paka bali wako batikale bayingire
twayingira yakola ebintu byera twafuluma twakola ki twaja gye twali tujja so nze nasalawo nairayo Idinda natandika obulamu aye nga olwo ninawo obwemba bwange mba n'obwemba obwo ntandika okubwemba nga buli na mu Luganda kati ebaayo bakyali bange eyo abanko bati be oba nenembe edo dembe mu Lusoga koze ati dembe mu Lusoga kati awo waliwo olutalo lw'obwongo ng'eriyo kyenina aye nga bali kukola ki bali kukinkyusa nkiveemu ndire mukire olutalo lwali ino mu bwongo bwange nakoba nti abantu bano tebasobola kuba basiru osanga bali era kye banengeiremu era osanga balina webenda tutuuke nasalawo najja nakola olwemba mu Lusoga olwasooka baleta batya Bulenda Bulenda lwabaawo lwakuba nga tidi ngeri gye bapolomotinga Ndongo nerayo mu studio nakola enemba idife ebintu nga obusobozi butono osobola okukola kwenemba 5 watandika okwekyawa wakoba ati binoze kana irireyo netembekeze engoyi nabyeviirako abale bankoba batiwe yembe nga sawe yankoba nga ati jo yembe abakoba ati jo yembe tujja kumala ku akoba olwo nga mama gwe nalumuka ku Teidi nti ndi kuvuyawo naye nga omutima nagukoba nti tirirayo nga namukoba omutima gwa kozi n'okuveera ew'omukyala mwene Kizimbe tiwairaka nti noyo gwe ndi kukoba anti olina bamama babiri olina otwawulira mu mboozi eno mama nayigaga nze tyakula naye nsinira kukuza eno aye mwenda kuba tisobola munenya obusobozi obutakula ninze tisobera nti eriyo omuzeera atenda mwana we kukula naye oluisi yena mukazi wetu alina embeera gye yali abitamu ni baganda bange 8 nga ekituufu wafuna muganda owakuta yena oluisi afiire oluisi atuuka taimu yakuleka bamama abandi abalekanga abaana bako batika bapaale baje gye bajja oluisi tibaba basiru nti tibenda walayi baba benda eri tuuka taimu boona ngabona oluisi yamuzaalamu abaana akakyakala n'abakazi azira buyambi so mwenda aiti tyakula naye nzira moment gye nsobola okuba nti nasula ku owamami emyezi 2 okutola ku nga ndi muto nga nyoka eyo ndidi nti yali shuwa wini nga alina okuntaki kuibeera aye olwo ndi kwogera ku pono maama ow'omutawuni tikeirayo navaayo Taidi na yoli ayi nisaawa lino wotwogera niwe tujjawo obulire bwange bukaaliwo niwe twogera wano kuba yena nenda ino leero nkumirira 5 leero niwe tujjawo obulire bwange bukaaliwo tujje mpolampola ojja tukobera atya bwe yazuula nti mutabani we teyatuuka mu kyalo njali amukubi alijja tujje mu maiso Endongo bali bakobye irayo yembe ndirayo mu studio nkola olwemba balweta madam nalutwalira balufu abo Alpha Times bakoba mama idukira wako waifa wali wenaidira nabona ino nembeire dedawaka music oyo wamaani wembaire mama kati ngolwo ndete ekintu ekiyaka afro nemba afro oyo zuukoye kubanga omusadde gwobaire naye ofunye yokunotisi baba nabona ni nokutolawo embaire tikutolawo n'ekintu kyenayagaanawo zeno okukifiitinga kuba paka na buteeka ali y'amaani embaire wakaawo waife Idinda mama atakulimbanga nti kyangu okutolawo ow'embaire oti bwene mama kati nga okubaaka embako baba bakutwala ku stage oba wakavaawo basuulawo bakadabada oba mentoniras oba kuludemas nga wakavaawo nakembako nti
nti Bulenda ebyensi yafa bofeti wako Zenyamba biki aba baana bembeire kati ndirayo nkubo olwemba madam buli wa radio nga akoba ati tujja kusaba na ile ekikumi tujja lukuba wakubya olwemba Adam lujja lutya so kompe muku kubanga oliko ba mama Alpha yena yabinkobi atoyo oidi Alpha mukwano gwange ino ayenze nga twakagemagana ni Alpha Alpha yasoka kunko babayimbi bati yankoba nonya ro ya Simba ononye ni Land Soldier owundi gwe yata ku school fees ayo Simba kabambu yali yuza ifa tuli baduzi nze ndano mu covid wano yono kutisa Simba mani gene Simba akobeka kwa wife ata Simba akubemba ireye me yakutula omugongo alina abana Simba na territorial akina wakanula amaiso wakati Simba bambize nkuwe bambiro ya Simba big up maximum respect so nkubo olwemba madam Baidalu nonya nenda abantu baje ku YouTube channel yange Baidalu nonya mpamu chorus kwa Baidalu nonya tuje maiso we nkubo olwemba madam Alpha time yakuba Dubo wa Chemba yakuba Lorenzo yakuba Beni yakuba Waluvex ya promotinga Alafati yakuba ba presenter bona bafuira ku lwemba baba zena najo okwagana nanga nabembeire nakoba nti muvuwe wondirewo anga kitokota butokote kiti neira ku bigambo by'abakulu balabanko bati yemba olusoga era neira einuma nalowooza kusahe yanko banga ati yemba era neira nalowooza kuba ku balabanko bati yemba lusoga nakoba nti bayina kye bakoze eki anengeiremu baba tiisa mukono na kuba wenemba kulala olwotwingire covid kati mfuna chance nga Katonda waleta ebintu baganda bange twingira covid bo batawo pause basoka bakola ki bawo muzamu Katonda yankoba ati we kuba bukube na ile wazira sente baba covid yaje okwiranga nkagemeka nga buli wamati Land Soldier buli wamati Land Soldier buli wamu nakube ndongo na mu biseera ebyo naleeta obwembo bubawoya woyo obwomukwano bulenga obo owulira otya mule bebi naawo bona mama deni naja nakuba olwemba lwebeeta baba yingira oli wanumbayo mama naidawo nga nkuba dimusawo dimugole binkole Kampala enoze bandeta yeira banoni yeira abantu abaka by the way Katonda mulungi zetigaba interview naba wangeire ninze bakiri zetigaba interview nze nenda fazali iwe woba okola ekintu kubane mbadanda nokubeye ku radio waka kati bantegeera bakoba ati omusada oyo okumusaba interview yako bati nkubiramu olwemba kubiramu olibona wojo okunsaba twogere ku radio kubira wene badange na ile isatu diti zemba ko banga ba radio presenter kuba wonze mbambise ojalu kuba oize ko lundo ko boti Land Soldier wa kabi zemba akoze nze mwene mba mu studio nine wano omuntu wa tatu ala kigambe ekyo kitufu ai wemba nzira mu studio yala ni nokubo lwemba lwange nokubono wa kabi yeye omuntu olawulira ati kyovanze tigaba interview yai kati ne sawa kankole ki kangabe muna tujja okuva mu covid nga ndi nti era mu covid mwene omwe nafunira chance ya UG Connect byali wane Kampala wana baide yedindera balonda yonze ni baganda banga abandi naye mbe dakika dali 3 diti bampere milioni 3 dakika 3 na milioni 3 tifeto ira yedinda twaja twakola ebindi paka buti wetuli wose osolo kwira mu kwemba oluganda luli mitwe twogera kuniwe nakuba nti luli misadi no driving Uganda yona
tudeme tuikirizaye ekitufu tisobola kwemba Luganda kusinga kamiliyoni, tisobola kwemba Luganda kusinga lutalo, tisobola kwemba Luganda kusinga saa ngabo ne bataso ngani saa watasobola kwemba Lusoga kunsinga ni kamiliyoni watasobola kwemba Lusoga kunsinga olikitegera Oluganda twenda kulumikisinga nga mu kulumikisinga aye nono yefefe tulinasigala kuki kululimi lwa baba Kyabazinga tulutunde tobonanga n'olundese ni mu kamera kitufu kati buli we weerabira kikulese tosobola kutegeera gyojja kyova nze nkuwaire era yona yona gyenviire singa nalinda emera abantu bale abankobya ati yemba Olusoga ninesewa mu Luganda osanga singa tiri wano ojja kulwemba olukuba embogo bakoba ati saadono kuba tayemba lulimi lwategeera bulungi so tusobola okutambula ine Oluganda twayongera okonectinga ni bakyali baife Abaganda ayinga eno neri wa baba Kyabazinga omuntu bwawuliriza enembayo n'ensengeka gy'osengeka ebigambo n'okuweta n'otusengeri y'odiwetamu awulira King Saha ali mu kwemba mu lulimi awulira otise King Saha ali kwemba mu lulimi Oluganda mu lulimi Olusoga bwe mweyagayine ne King Saha oba ife abandi twaboine eno video twakoba nti naawo begwireku wabaire wabisewo ebbanga ki nga timugemagana ku King Saha wati mweyagana twetwogera ku isimu twetwogera era anenda ino niwe nkulaga engeri gye tukyatinga anenda ino aye buli lwobanga olwana olutalo ng'oli n'Abakabi tosooka nga kulumukira y'Abakabi sooka weerwaneko sooka weerwaneku weerwanaku noola asobola okwongera abantu wona wona kati bw'oba okaali kwerwanaku n'oyenda noira namba okwesaasira baide Bannayuganda twenda ino okwesaasira twadema kwenda ino kwerwanaku buli wenda ino okwesaasira omuntu olwo omutama atuka n'okuba esimu lyako ankobaki aye we weerwanaku ino funa obuyambi Alan Cruz singa nze tiyerwanyineku ino tiwandinooniiza kituufu kuba mubaire muwaya na Alpha Time wakoba oti eriyo sho gye twaliku eidinda twaida ne Steve Jean gyogere ku byogere ku Fenon twaida Steve Yankoba oli Musoga nonekezayo kwa bembi abasinga mu Busoga wali ondidi tuje maiso Alpha Times Yankoba nsobola kuba Alpha Times eri akali eyo Alpha Yankoba nsobola okufunira Land Soldier school fees Royal Simba tiyaliwo aye bakweta first time okukubona nakoba bannango ono mvubuka Alpha ye yagala bannanga ne kubona ngo performinga nakoba omwana alina energy eringa ya King Saha omwana ayimba ebintu binyuma naye abiyimba mu Lusoga nakoba nkwidi nga twayagana nako ekyo kitegeeza kitukomaawo kitegeeza nti wambona kweinuma nga tikwidi aye tyapowa nayongera kupushinga aye nga nsobola okwirayo wasa n'abaawo aye tyayenda kwesaasira naye ndanze mwene ne pushinga embonero wentuuka dendi bangemeku kyova obona tubaire enyuma etwogera yona yona ngaye timukoba nti nenda buyambi aye saidi neera nsobola okumusaba kuba ye naabona ng'omusaada yakoze eki asetwikemu yerwainaku niwe kuba collaboration yakoba ejamugasa aye eriyo omuntu gwe bawa collabo nga kusaba busabaye nga tejamugasa tejakuzaga so nendowooza nti nekyo olwemba lwagiire lwa trendinga weewaawo baleta weewaawo balweta bebi naawo lwa trendinze ino owulira otya oluli trendinga ino oluli trendinga ino saawa dino olwemba walukola emyaka ena emabega lwayize buyaaka ani yalwiziiza gw'osooka okwebaza kiki ekyalwiziiza kirungo kyekyendawulo ekyabayiremu era byakwagainewa
so nizo okuba nti maani ga Katonda nagalwiziiza amaani ga Katonda ago okulwiza gabitira mu muvubuka gwe beeta BC Africa kati ate nizo okuba timubonangaku tomwedi timubonangaku timwidi okali munonyako na forcingibwa okumunonyako kuba buli omu asaana ebimuli bye ng'akali mulamu omuntu akola ekirungi kyona kyona asiimibwa Katonda ne yeeziza olwembo olwo ayi yalubikiza mu muntu ki owundi walayi gwenteigi era oyo gayi saawa dino waaba avuere nga nvu eno twebitaku timwidi timubonangaku so Katonda yabisiiza mwoyo yeeyiza olwemba ekintu ekirungi kitegeeza ki nti nina okwira einuma neebaze abantu abaidde nga bambeererawo bonabona abaidde nga bampabula nze n'abakyali bange abaidde nga bambeererawo eriyo producer wange Aivo eriyo gayi wange Walvex eriyo Alafat eriyo Beni ba radio presenter Lubo wa Chemba bana nina abantu awo bangi ainga bonabona wakoba kigambo kirala nti Land Soldier oyemba bulungi ekigambo ekyo kibaire kiyindizanga mwina amaani Land Soldier oyemba bulungi abaana bamugabe bakukoba Land Soldier oyemba bulungi akoboti koze tida kupoa imwe mba musobola okundizaamu amaani tida akola ki tida kupoa nasigala nga nze nkola ki ndigida paka olwemba werweize olwemba lulungi ate nga abantu bakaliwulira nemba dange disinga ayi bulaza katubirekere Katonda olwemba lwakwagainewa abantu Land Soldier idye kiri eno Land Soldier idye kiri eno TikTok yatabuka ate tina muntu wa TikTok inoze ayira zena nali ndiawo nga scrollinga ngambona akemba ngamba na champion oyo BC Africa oyo nga akola obuntu bwati muyayo ono yena leka akola ebintu bye mbona abantu babukira bashira price chicken Kingsa oyo no yankulira challenge nga akalina musisinkana Kingsa yankubira isimu nali Alafat motoka yankubira isimu yakwa blazo oliwa kunze ndijinda ati wajikubye eno nze webale kusiima ati ido ndi kuida mwidinda twagane ne kujava wao kumayeku kutoto awo kwamba kotyao ati ndi kuida ido era nkwongera omukono gundi kunze neyanziza najo okutuka time ngamo na TikTok buli wo scrolling over na Land Soldier nakoba nakwabako benti Katonda nze bino tibidi ayo bobo bidi yongera okubintangaza ze nakole ki yongera okubitegeera paka sana tuli mu kamera bityo akemba kwayembe emyaka ene mabega akemba ako kali kalungi ayi nakaiza ko olwemba lwebeta baba yingira lwa atakabiringa lwa manino baba yingira oli wanumbayo era ye banalugwako baba yingira abawala bendo olwembo olwabakyala abali mu okolanga concert oba launch nteke go wife eyo era bampagira baida enze tikulimba nende bwino wakeyo kituufu bueno kidi enchide ekyo nchide nende bwino era ndiri ino ewakao ngezizaako okunoonya noonya yenga tibona ino oina amaje mangi totuukika ku mangu mbao bisera nze mba ndikola milimo gyange gindi kubani dinti endongo guli oti mupiira olwaleero obaawo ido mwana owundi yeida so olina okubaako n'ebintu kumbali byokolako obutaniigira mwana ono owundi yaidye omwana ono omuto weida nga tiweeteeseteese bulungi oba ojja muniigira kuba olowooza nti atwaire space yo so kati endongo njiyiriba ino ngende ino ayo olundi maana agipozingamu okwo kuneeteekerateekera obubizinensi obwo aino ekuba eriyo omwana aidde okwida from nowhere oli kitegeera
kati obutandikira mwana oyo nze nina okola ino ebintu ebindi ebinambeesaawo ng'omwana oyo ali basabula kankubuuze oyogeire abantu bonna bakubeereirewo obwire ndi nabwo abantu bano ne waidde obwire bwoidde okutwala aye nja kumuza ku bantu babiri ompe kyobaidukira ku mukariyayo na bimuli kibyosobola obawa asooka aida kuba Walvex owokubiri aida kuba Lubowa Chemba sooka kugwoyenda bona babayirewo abantu ab'endawulo aye nze ng'omuntu nonze y'abantu babiri kiwe ng'omuntu olonze abantu babiri Walvex mwagana na Mayingo first time yange okumubona yali ategeka ebintu by'amasomero ebyo gayi bamweta school fees bela eriyo school fees ni Gazampa iweno tobaidi Gazampa eri nandidi Gazampa singa birunjo kuwaya ngakiri kumwino nana ainene mbadi yawe ni school fees nabasoko okunta ku stage school fees oyo adilingagana ni Walvex nga Walvex alina Mayingo school fees yantwala nganze netira n'abantu bela nzo omunana nti abantu agana niyo na Mayingo ni Walvex yakuba brother nja kunonia kukunza wazira tamba uso kuseni Walvex oyo twalowoza bikoze ki bikomyawo era etavu na Mayingo eyo nga wendiramu okumwagana timwidi mbatiri mutegeera twatandika okusigala nga twebona twabondinga yaida waka ewuwo yansa program ati nenda tu meeting na mukoba ida kuinda waka idandoza yali sande yambikira mu nsonga de akoba nenda tukole akoba olibona ekyo ekintu kyoli kwogera kinsinga okwenda mukoba tubyakola aye bino wamanga biwulirise njakuniza aye wenkunizanga onsoni wakubaze na ndi mwana wa muntu weno oli mwana wa muntu weno ojja kuniza aye zena nja kusoniwanga kuba oli mwana wa muntu zena ndi mwana wa muntu ebyo bibaawo bwe mutambula ni mwino twatandika okukola baida aye nekisainingo kye twasaininga ni Walvex okitegeeye kyali kitya nja kuniza weno ida kuniza ndi mwana wa muntu weno oli mwana wa muntu nako batandika okola twakola paka saa dino wetuli okola ne Walvex ukola naye ni manager wo ati izezira manager nti nono era ze nizo okuba nizo omwembi asinga ba manager niwe saa dino oli manager nkola na mikwano gyange kyova nkobye nti ekisainingo kye twasaininga kyali yakuniza weno jakuniza tukole ki ekigeza muogera bulungi ndi walo wazirambwa yona ni walo kuba isimu lyange liri ku charginga nandi baire nkulaga nkubuze nti dinena ku omwezi imeka tujja ku Lubowa Chemba yali ku radio nganze mbetira olwemba luliyo yakubene akoba ati naye nkoyo okuba enyimba z'omusajja ono abali ku radio eno abamanyi omuyimbi gwe bayita Land Soldier mugamba ntuukiriza ayimba bulungi naye yeekweka abaana bankubira isimu esaawa yali akola Friday Masara bankubira isimu esaawa nga mukaga ogwobwire nganzi neramba akoba ati Lubowa Chemba ali kunoonya konze eriyo omulenzi wamweta Popoke yena yali mwembi ati Lubowa Chemba ali kwenda ati nti ki ati akobye gyo omunoonyeko then the following day nakola ki namunoonya ayi Lubowa Chemba oyo yaliyo nga yatwagana kwira yali mukwano gwa saawa oyo yatwagana kwira era nga akola emirimu gye aye yali kyali wange nga wetwagana kulungira twebonga aye yena yali taidinga anemba nga taidinga kubanemba da muntu gwaidi oli kitegera Lubowa Chemba twakolagana naye paka saawa dino
wetuli. Oli figa nene mu ndongo y'e Busoga awo era nkiwa abavubuka bangi bakubonerako. Media houses dom Busoga okusengera radios imwe mu baayo 24/7 edinda ne mu Busoga yona bisupportinze bulungi abaana abemba Olusoga. Radio edikoze omulimo. Dikoze omulimo. Maybe ngeriyo kyoyenda owulira. Be ndikwenda kuwulira kiba mwiwe. Dikoze omulimo kuba singa dilikoze mulimo nze singa nzira wano, singa tewategeera planet, singa tewategeera acidiki, singa tewategeera simba, singa ninze tondidi. Niba school fees. Tiwandi bategeere singa tudikoze mulimo. Yes, era tusaba nti banaife abakali kubani Alan batesaasira bongere okulwana ino. Kuba olibona ba radio presenter abo olwisi tubanenya ngaye ife twena tutukoze kimala. Connection kikulu. Alan connection kikulu. N'okufata kikulu. Nti omuntu olwaliro bwotwala olwema n'atalukuba twera ku TikTok kuyomba. Irayo n'olundi mwekairire ezira muntu azira kisa mutima. Era omuntu oyo atukataimu wakola ki yagonda omutima. Era ezira sitaali mu Uganda nga teyabita ku mumbeera eyo. Ezira sita mu Uganda atabanga ku back stage baadema ku mwima muzindaalo bajibaina buli sita bayabita mu mbeera eyo. Nti ebiseera ebisinga okwegayirira kwetaagisibwa. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Land Soldier tubayina ebivuva ebitegekebwa ba promoter nga bave ne Kampala baida babita idinda babita iganga ne mu bifo eby'endawulo bawayira abembi bewaka platform bawa abafunye connection okuva mu bantu abababeire waawo. Ebintu by'endongo olwaleero osobola okuida eidinda ngwaidira Land Soldier wena watukira Land Soldier nga abandi ki tobaidinga weravu yoliko era olasobola okujja idinda nga jindiye ayenda dizo nga yena gwatukirire olasobola okuva eno nga bamukobya ati John omwembi jindi nasobola. Olwisi promoter wa wano gwatukira kwera connectinga. Olwisi yena abana abembi abamwembera obulungi yakozesa abo. Olwamani gogolina ku ground eka edinda Busoga n'ebitundu ebyetoleire waawo ebyalo byonna kitubonekeranga music omwidi era bw'oyogera ekintu kitambula. Wiki oba sabiti yetukubye enumaawo waliwo statement eyatambula Viola gye yakola ku Busoga Royal. Viola yakola statement yakoba ati Flower team embi Gambola Flower omwidi Flower galo omwidi ni Viola mwidi iwengwa omuntu ID endongo okolagaine ku ni ba presenters ba presenters nga Viola Street timu betanga eka tubetaka kubati difero twabaleta tubetaka kuba zebisere ebisinga n'abantu bempangeire nabo ndakwogera ku Beni
Walvex, Arafat, bentera okuba nabo bakobanga nti tolingirira ino muntu kyayogeire sooka olingirire ku birungi bye yali akoze ekya akukoleire ku enuma era bo bakidi nti Land Soldier ali ati nze banvuma ayindira kukyena kuba nti omuntu oyo yali anambye ku lwaki olwalero wankobye ku kino niga ino olikitegeera kati ate nze omuntu ni wanvuma kyensooka okola okidi nsooka agema isimu naakubira ttiimu eno etolere nti tutayiramu bambi tutayiramu muleke bambi aida kwira munomo tukole kuba tumwetaaga ti kirungi kuba pulizana niwe abakosiiza ti kirungi kumuyiriza abaakaaliwo okakola ennema jasi woonoonya wangeri egemagana naye era asobola okwira kumpi oyo akoba ati ono naasinga nga le yakoba nze nina promota mulala yave bamweta Bajjo process saali no ninzo omwembi gwasobola okuba ati oyo muyembi asinga empisa I first time yanvuma yakoba ki eriyo she yali ebugemba awo yabaayo omubaka gwe yankonectingako ati nonekiza abembi kati bambi Bajjo nga yeno omusasira nga tabiidye ebyeyo kati oyawulira omwembi amusaba emiliyoni nga weidinda yakuba ati kati Bajjo ya raising emitwalo ameka ana nakuba nti bambi betu aitwidako lolodi bambi ndosayina ya ni kire yakuba ati bambi oba malalo oba kinamukoba beti malalaye buli omu abani wavimbiranga awo wasobola okola ki okuliya ayo oluvainuma yamala yategeera era yaira kumpewo yakuba abantu ati Land Soldier wa amaani ayi twali ni Bajjo mu kaseera akabi omwaka gwakutuka bwe yategekeramu ebintu ebyaliyo bamugwa December aye nga waliwo show ya ready yebaayo era mu December kati olweyira kwera ne yali mu ready yere yakoba nga nze tiddi bambi kyateeseteese Kamiliyoni aja ku stage esaawa TV lyedobwire Kamiliyoni akuba baba Bajjo ngandi dibyawa nga Bajjo tiyabimala otyo ebyakasente ngandi dio musaada mukwano gwange nga baba yetabimalanga mbandi yawo Kamiliyoni ava ku stage tibankobeyo nti ninze irako ndina mumbozi nabayaye nga basulayo lwemba ati Land Soldier nakoba mama nalumuka kati ekyawangula Bajjo naye kyenkoyo tuve mu kwesaasira natuuka ku stage nga kabiri bali oti bayiziza Kamiliyoni Bajjo ali baka stage ati yakoba ati kitegeeza omulenzi ono wa amaani wabasabye miliyoni wano wabo ba miliyoni 2 bakole ki bamuwe okuva ko ate kabiri ani nenda era akukoba ati abwembi nairo oli wa region bani price tagayo we branding okoba omuntu nti wobuzira miliyoni 2 tojja kunfuna saa ndo Bajjo akyende ino nti twali mu mbeera nga ndemye sente de kabiri twaba mu mbeera eyo kwepinga kabiri twaba tuli mu mbeera buti eyo omukwano omungi era saa niwo omuntu akamera akoba ati oyo Land Soldier wa kabiri oba oliawo challenges ki abembi abasogadde basinze okufuna okubona nga endongo yayiwe esala mu Uganda yona kyenda kwogera ku bembi basoga bonka anti kwogera ku kyawaka waka sheno ndi kwenda kutereza waka ezira kyojyatereza just twogera ku abembi obaidi twogere nize byange empwitu bembi abembi ojyatereza ki kyose kale tukole tuti tukwete yokola association otereze oli kwenda tereza ki kyotaleta niwo wabaleta bakubembi tujye ku kindi tujye ku kindi bakubembi
omwembi ali suppose ikola kyayenda bwe kiroba nga agane omwembi tagana omwembi tagana omwembi buli bwota mu kamera akoba ati ndiza singa mpayo promising talents ebiri omuwala n'omulenzi doboneka waka bangi nze mpako ebiri omulenzi n'omuwala omwaka guliwa guno gwe tulimu guno woko guno omwaka endonga abana bali kwemba bulungi waka nenda kuwa credit omwana gwe beta Tough Soldier Tough Soldier namubonako duzaawo Tough Soldier bwayagaana abantu nga bali awo akuyitamu omuntu nenda kuwa credit bambi Tough Soldier mulungi abani Walvex Tough Soldier mulungi nenda kumuwa credit bankobya ati nawulire ngambo nti bamuwaka Soldier Land Soldier bantu babenda creating awo mbeera jasi nti nze gwe baji creating ku ndio musaada alowooza olwisi okuswikawo gwe babona undi walowooza tenda kulowooleza awo biseera okay tulina Rough Soldier ayemba bulungi omuhanda ni mbawa omwaka ogwo yakola omwaka ogwo yakolera irala bulungi yakolera irala bulungi okay mubawala waliwo omwala gwe beta Vaniteira banampulira Vaniteira mukwano gwange oba yakola ni concert omwaka ogw'oyire yabayo omuwala gwe beta Rachel Monique eriyo Shanandi Tina Baby mukwano gwange Tina Baby aina mukoba na mukoba Tina nwekezaaku yongeraku Tina Baby tujja kubalula tujja kwegemaku ni Tina namwagana ni Jazma Vocal is it Side Soft ndoza Side Soft be waliwo Mavoko wife weidinda Jazma Vocal Jazma Vocal kuba Jazma so abana waka waliwo oidi kamba ko bere kino mu kamera omwembi yena ataikiriza kusiima kiriwo nga wombuziza nti abana nokoba oti ninzaaliwo oba omwembi yena aida buli lwokoba oti bwe bakubuuza ekibuuzo nti kale abantu abakwembera obulungi oba nokoba oti ezira ninze muno oyinza omaliza Katonda bw'oba tosobola asiima bale yena yadeema akwongera kituufu gema wano ekyo kituufu ole wamubuuza kale iwe mwembi ki yakola ati ezira tewali tibona tosobola kuba niiwe maani tosobola kyova obona wokimbuziza nkobye nti Tough Soldier omwaka ogwo yakola bulungi up now alikola bulungi wombuziza abawala era nkobeire Vani Tina Baby Rachel Monique nakakana Kashanandi baida kakasoma kiba kirungi nti omwana buli womuwa big up mu kamera ayongera okola ayongera okola kuba santu tukayogera ku basimba ba smart dit tukabogerako already wakaba amaani Land Soldier yes boss ngoka ali kugolola kwiraka mu dakiika 2-3 kiki kyoyinza okwogera ku Lina Swengere mu music industry ya Busoga Swengere ebyokumwogera ku bingi lwakuba ompaire dakiika ki nkuwe saawa ayenda saawa namba amwogerako kuba wa tabu Swengere wa kabi ate takoma Busoga yonka Swengere ya sala buli wamu ate ali omu ku bafani bange namba ndala Swengere najanga ku stage ainga niwe abali motoka alumukaida abe awo mmesa bone Land Soldier nga performinga Swengere so musada wa kabi era amusabira programu de dali mu kuba ali mu kalulu Katonda mukulembere Katonda kubanze tisobola kuba nti njayiwa omubiri tuwangule bigemya Katonda amukulembere mama oyawulira atya yakemba yakawulira ali yebu yamutuka nti Land Soldier ni mutabani we yali mukukujo kwidanda ba mama kubanga akuwa netika kubuziza
yawulira olw'embanga lukuba era n'ikiripu njirina olwa madam bebi naawo yaluwulira nga lukuba n'ikiripu njirina jaji kushiyalingira ngaye teidi yalwemba lwemba olwo ngaye muwagizi we yalemba olwemba oyo atandika okutuma abantu banone ku library ngaye teidi nti mutabane we gwali kunoonya ku library okota mu nnumba kiripu diriwo ndirina kati ndirayo ngambuza ati kati okola kinaki namukoba nti nemba ati era tiyampa biseera ngabona ki omuntu ndooze yayononeka kati okwirayo olundi namukoba nti ati yo yemba nemba ki namubalira enemba yakoba ati kati natumanga wano sali anoni olwemba olwo bantere ku Gindi nga niwo walwemba kale bambi musadofu bambi bamwita mami ani naigaga deni ni mami wange mpaire ana bambi omusada kiyayemba olwemba lwa sefoloza kimwide ate kawoyiwolo ayubukani bano omusada oyo omunoonya nibwe namubona kubone namugulirayo omugaati bana abaidi ayubukani oidinze waliwo ba jobless waliwo bagazamba abana bali awo munanze yo TD yo aye ankemba kawoyiwolo kankuzaine kawo ebugodi anti tovobona okobye nti bambi bali mu rujimu eyo bambi nguli nsobola okubona kwa yobo oyo eriyo vaya kalikwani bali mu musado kawoyiwoloza nsa muwala wange kawoyiwolo iwe kawoyiwoloza nsa muwala wange kawoyiwolo yaja ku mukibaliya kawoyiwolo omulala iwe mwenda ino oidinze abantu bwembeno balowooza ati tifollowinga kiri waka ayenze nsobola okufollowinga ekiri eka nasinga kuno omuntu ali wano aye nenda okwebaza mwena abembye baana bangi bentakonyeku osobola babisaawo bangi bali wakaawo waliwo ono mutabani wange gwe nabo ineeta ekimenke kyebusoga isa soja mama nekyo nkobe nti wota wa mwino credit iwe niba kubuza buli kimu otinze niwani ozira gwe wegomba kale otasobola kusiima usima ku mwino anti abandi balowooza ati bwe mwogera kuba aye kikyamu okoba mbu oyogera ku mwino nti wakabi kikyamu awo baana deni abalenzi kati saawa dino abaaraga tulinawo topuke tafu soja ekimenke kyebusoga topuke namuwulire bankobye mubi muzibu muraga akwita tibisobola byemba tibisobola byemba iwoli wa maloboozi tisobola abasada babwegoka ku mizindalo tusubire yakeba ne King Saa TD timwayogeire kuki akemba timwakogeire kutwaboine meeting yatwaire kumpi esaawa ndala n'ekitu twabaire aboluganda babaire bali kuwaya mu ngeri gye balina awamba mu obansi mwabangere yakwamba mu government ai fetu waya bingi wema nayo tuwaya bingi era osobola okumwagana nga ni mukiripo mulimu nga nkola mwati oli muzaire nti ndi oli tegeeza ki okuba muzaire oli muzaire olina famire olina omukyala olina abaana nina mechi kyekyakwenbeesa wakuba nife abatafumbirwa nife ayiwe ng'oli mufumbo nze ningira ino audience kyebaako afu kati benda kuwasa ningira ino abaana kyebabaako niwe olwo olwemba oli lwemba taimu erituuka era walwemba moti nife abatafumbirwa ayi ng'oli kwegumya the meaning tyagitegeire kyokoba oti wayembyako embaako akalibaawo emyaka n'emyaka ayi kakwegumya ati hanze tenda basaada abasajja nabavaako niwe ali ova ku basaada kulwa kakwegumya era Alan Cruz akembaako gyokawulisa bulungi nife abatafumbirwa nife abatatyatalo nife ate wamaze wakoyiwa akayiza ku mangu oliwa wali wakembako waire wakati inuma timu sango timu sango ne yasoose nife wa mwaka ogwo
Nife wa mwako mu mwezi gwa 8 aho ni wakobe ti okwenda madam ti musango olwo lwa gwa kubiri aiguba musango ayenga lwaki okoboti abaana atenga abana baida kati nti kati ekizibu nekyo mwana kyataenda madam aba mama okwenda ya hairandi sojo otandise katolibona aha okwenda omusomesa bana musango buti omwana oyenda ati ayenda omusomesa mukwano gwe kati wenda omusomesa n'omwana balwane kobera abantu oswalire mu kamera wobo okoba oti kale omusomesa n'omwana mwagana namwe ku bebikonde bakwenda kubona ku mama Nayigaga mukobe ati okwenda neiba omusango okoti musango ati okwenda mukozi mwino musango kona tie musango kati ate ayo okwenda omusomesa balwane kati bakoko kati koloti alani koba abaana awo iwe owempaka ati okwenda omusomesa musango bakobe nti mulwane nga n'abasomesa buli bagaine bawaye bakobe obasigemu empisembi landi soja ekibuuzo kyange ekisemba tuve wano obwakabaka bwa Busoga bubagemisaako ku music obwakabaka kankobere kino abantu obwakabaka bwe tibabwogera ku kibi obwakabaka bwo tibabwogera ku kibi nze nzira lukusa lukoba nti baba Kyabazinga ni tiimu tenambye mu music kuba yona teringirire music yonka Kingdom yange ninzali suppose okujiwa ngange myitoke nenkoko nakera ku lubiri nga nvuna imenti kuba nti baba Kyabazinga nize mutabanyo ndi ku kibuuzo kyo kyombuziza anti nagaita ukitegeera era kituka kata kuifa abembi buli mwezi okuba ni basa na ile elimu emitwalo giti okugitwala ku kitebe tutulina kwogera ku Bwakyabazinga nti Obwakyabazinga tibutuyambye eyo obo webwiro Bwakyabazinga bo Obwakyabazinga tibabwogera kuba olere ni president waife nga wano kabaka wali wano kabaka wawontobo nanga abaana bagwa bugwe wansi aho ba oli kitegeera kityo kirina okuba kibuti basobya webale ebigambo ebyo mbyenze ino obako obusembayo tuvo wano nga bulido mutabane wa Nayigaga mwenda ino land soldier mwebale kumpagira kanebaze mu kamera ba radio presenter bambi banambye nebaze timu yange jendi dye ngankola nayo bambi enambye nebaze ba TikToker abanfuire ensonga Uganda yona yona ni kuluya duzi banategera nti abaana abo baamaali era abaana basobola owamba ensinga timwidi aba TikToker basobola okuwamba nga nze bampamba n'olwemba lwange zinatuka nakankana nakoba abaana bano ngaye bali kwechange ku TikTok era mwongere mwechange tulumya abantu twechange mwe abaana bakabi this Africa abaana benkola nabo bali butanwa mwengera ndi soja Mugabe promoter mama Grayson mama ya mani bambi mwe bali kumbererawo kale tweyanziza ino abaire land soja musada wange tuvaire idinda okuboneka nga ida wane Kampala nkitwaire mu respect webale ino okunteramu amafutago wavuga waide Kampala wati amakatebe kanga I don't take it for granted muna webale ino webale ilala kutusobiza namukiza bojo kwagana eyo namukiza bona ni mama Nayigaga amina betusobiza bambi tusonye oli mwisa ki zene yendera bya mama wange era bya baba Nayigaga oli mulangira ninze Kalulu ndi mulangira kola byoyenda baba oli yalona na rulo amina matwaidi kulutandika
Akizinene tidyo bofunamu bambi byenkola uwobofunamu bambi sasira mwana wa mama mwana wa sasira nzeya mangu yangu watwogere ndireyo jensula nibwe nkugema kumungalo ninkugwa kumuchifuba chida kumala zini kana mami tidije tunakoma bambi omukwano gwe kandaga mungi nze tidije tunasula kana ka baby je kantwala tidiyo aka baby kano kaja kundi salavu aye owulira otya mule owulira otya mukwano se baby nawo aya ka baby nakaliwa yemba ngandyere mu mutima baby nawo baby nawo nawawawo bambi nawo totolawo chire muti nawo mukwano nawo totolawo kano nakasembayo bambi totolawo kana ka baby je kantwala tidiyo aka baby kano aka baby kaja kundi sala akademu akawala aka baby awe nyini twatadde video ya baby nawo totolawo ku YouTube eriku so mugendeyo muje munumira olwemba kemba ako kabakyala bakembera baby kana aka baby je kantwala tidiyo aka baby kano aka baby kaja kundi salavu owulira otya mule bambi owulira otya mukwano baby nawo ngandyere josula nawo totolawo kobo wewo oti nawo totolawo kaire mwakasembawo nti nawawawo nawo totolawo nawawawo bambi nawo totolawo baby Esimu kasiakano kankwanjulie mamiga jetsi abakulembera mu education gadgetsi zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri oligino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngosobola bakubira ku 0703 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement esimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo ekyomulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino ky'ekifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino ky'ekifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp
ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.